Ассалам алейкум, урматтуу серджилер. Бу UA TV студияда Украина хаберлери бүгүн октябринин 16-сы салы күнү. Microsoft şirketinin tesisçilerinden biri Paul Allen vefat etti. O 65 yaşındaydı. Bu haqda şirketinin resmi Twitter sayfasında haber etili. Bir qaç hafta evvel yaman tabiatlı şişik olğanı belli oldu. Bu 2009 senesi davalanıp yaxşı olğan hastalıqның tekrarlanıvı edi. 1975 senesi Paul Allen mektep arkadaşı Bill Gates ile beraberlikte Microsoft şirketini teşkil etken ediler. Bill Gates Twitter sayfasında böyle yazdı. Paul Allen olmasaydı şahsi bilgisayarlarda hiç olmaz. Apple şirketinin baş müdiri Tim Cook ise Paul Allen'ge IT sahasının keşfiyatçısı olğanını dedi ve akrabalarına öz taziyelerini bildirdi. Kiyev'de yatırım sammitinde milyonlarının para yatırmak hazır olğan kişiler umut berici başlanışlarını sayılaylar. Unity City Yanartov Parkı'nda Ukrayna işleyicileri ve bütün dünyadan iş adamları toplandı. Muhalifler öz leyhalarını takdim ettiler. Halkara vakıf temsilcileri ise kol tutmağa istegen leyhalarını sayılaylar. Bu 25 memleketten yatırımcılar 300 milyon dolar sahipleridir. Summit Kyiv Investment Week çerçevesinde geçirili ve 5 gün devamında 8 tedbir Avrupa, Amerika Birleşken Devletleri ve Asya'dan 3000 iştirakçı ve 130 spikerini karşılayacak. Все инвесторы в Восточной... Шарх ve merkezi Avrupa'daki EPS yatırımcılar Ukrayna texnologiyalar bazarı büyügenini görmekteler. Gelişmelerini sayısını bilip korup imkanları olğanı kadar öz için elverişli bir gelişmeler kıdırmaktalar. Minsk'te Donbass'taki vaziyetini idare etmek için 3 taraflı kontakt gruppasının oturuşu geçirilmekte. Kiyev'li diplomat ve prezident mesleğatçısı Ruslan Demchenko temsil etti. Demchenko Leonid Kuchma bu vazifeni terk etken son Khrushchev'da ilk sefer iştirak etti. Donbass'taki vaziyetinin barışık tarzda idare etilivi meselelerinde prezidentinin vekiliyetlisi Irina Gerashchenko bildirgenine göre Kiyev vaqtincha işgal etilgen topraklarda sahte saylavlarının lahu etilivi hakkında sualni muzokerege çıkaracak. Tam 2014 senesinin ketişatının tekrarlaşıvı o vakit sözde saylavlardan sonra noyabrda ortağa çatışma çıkarılgan edi. Bu saylavlarının teşkilatçısı Moskva olğanı açık aydın bellidir. Özü de bunu gizlemey. Ukrayna ve Normand formatındaki ortaklarımız Kreml'ni bu ssenariyden vazgeçmeye çağıra. Dnipro vilayetining Krivoy Rog şehrinde demir yol kazası neticesinde 3 adam helak oldu da birisi yaralandı. Dağmaden zenginleştiruv kombinatı meydanında 2 lokomotiv çatıştı. Bu haqda UA TV'ge vilayet polisinin spikeri Anna Starchevskaya haber etti. Onun sözlerine göre lokomotivler darmadağın oldu. Kaza gece saat 3'lerde Ganevski kariyerinden uzak olmayan bir yerde oldu. Tokuşuk neticesinde elektrik lokomotivlerinden birinin kabinasında bulungan 3 erkek birden helak oldu. İkinci elektrik lokomotivinin kabinasından işçilerine mahsus bir teçhizat yardımıyla kurtarmak nasip oldu. Şimdilik polis xadimleri kaza sebeplerini öğreniler. Bugün Ukrayna jeyma takımı Invictus Games halkara yarışlarına yol ala. Yolga çıkmazdan evvel son akşamı sporcular için resmi kabul teşkil etildi. Nazirler ve elçiler Ukrayna takımına yarışlarda muvaffakiyetler ve galibeler tiledi. Bular ise ular için hediyeler hazırladı. Bu автограф ile futbolkalar epası musafirler Sidney'deki diasporaga berilecek barakını imzaladılar. Musafirler takip tarafından imzalangan bu bayrakni Avustralya'ya alıp keteceğimiz. O yerde de büyük kol tutuv var. Belki de daha da ziyade mesafe uzak, vakit farklı. Pek çok tedbir özümüz bunu becermeyiz edik. Bizim minedarlığımızı göstergen bir şey bağışlamak isteyimiz. Bu sene Sidney'ge barıp memleketimizni temsil edecek milli takımımızın güçlü erkanının gururlanamız. Hepimiz sizden örnek alamız. Her bir Ukrayn cesaretiniz ve gücünüzden ilhamlanamız. 200'den ziyade Ukrayn jarahı Amerika senatdaşlarının
Ишті жребесіні огреніп ала. Киевде велиет хастаханесінде жанлы жарақлықның 3 күнлік форумы кечірілмекте. Гарвард университетінің мутехасыслары лапароскопик амелиятларыны япқан экемлер үшін усталық дәрслеріні кечірелер. Бұ минималь кесіліш ве эйлешме мудеті иле жарақлық амелиятларыдыр. Америка экемлері Виталий Пойлен ве Руслан Корец Киевге гонолелер оларақ келділер. 3 күн içinde яман табиатлы шышықнен 5 хастана амелияттан кечірмеге ниет еттілер. Американских техники... Керчиктен айтсам, Америка тәжгизатларының көрмеген едім. Асылында Америкадан зинаддашларымыз пек фаал келмейлер. Onun için o razı olup мында 5 амелиятның кечірмек için келгенini pek yaxşıdır. Bellisem, istegenler çokça olacak. Идея в том, чтобы... Хае шунда ки, бу ерде вилият хастаханесенден башлап, сонра дигер бөлгелерде умумен мемлекетте куланмак мүмкін алған бірді-бір усулиятны білгелемектір. Украинада Олег Сенцовның номера пьесасы эсасында фильм чықаралачақ. Боқта медениет назиры Евгений Нищук ве режиссерлардан бірі Ахтым Сейтаблаев хабер еттілер. Фильм сюжеті азатлыққа ерішмек істеген әпесханедекі топлылық аққында. Утопик олмаған икее. Қараманларда ад еріне номералары фильм бюджеті $500 миллион зияды. Паранын буюк бір қысмы девлет бюджетінден айрылачақ. Наталья Капыланның сөзлеріне көре, Сенцов фильмнің яратылуында мектуплер ярдымы иле иштирак етежек. Оның үшін бу 145 девам еткен ве сағлығына зарар кетірген ачылығының тоқтатылуындан сон реабилитация кебі олачақ. У него разлагается печень, увеличена. Қара жігері чүри емді балабанлашты. Аритмия ве ишемия башланды юрек ағрысы ақында айта. Хасталық мейіне ағыралашу берді. Бүйреклері әрбір анды тоқтатып қала білем. Бұны әпсіні алегеза, бұ ечекет етмеген адам. Ингилтередеки айванат бақчасында кумуш туслем гибон доғды. Ода пек ефачех ве анасы оны әллерінден тушырмей. Айван баласының жинсы да белгеленмеді. Оның үшін ады өзерінді музыкерелер девам етмекте. Гибон анасы еле бірлікте 18 ай девамында олачақ. Бұл айванларының ватаны Индонезиядеки Ява адасы. Дүнияда олар 2,5 bin сайысында қалған. Урметлі серджілер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберамыз хедіда дачок хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз сағлықнен қалыңыз көрішкенде.